براوان چیاین بلند وان مردیوان آسه وان نوالین کور وان کورین رش وان چیاین بلند وان درو بری وحشت نشان مرد بها تازار و زمان که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بریا کو جرا وحی ورن چند جارا جوحشت و جهویتی و جب اخلاقی و شرک و شقاق و نفاق مشرک مکه و اقربای خواه حاتی درکتی ویچای آسه خواه سپارتیه هیزاگا به هیز و به قوت قوت دمه هی نزانی بوم که او هیزا به قوت چیه و درا جای جبل نور جراته گوتنه جای کو لی وحی دا کتی جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام را پیغمبر علیه الصلاة والسلام گل لکی جاران شبر ظلم و زورداری و به اخلاقیه مشرکین مکه اهل مکه خود سپارت چیا تفکر دکر تدبر دکر که خود بگین راستیه که هزک مطلق تم جرب خود خواست پیغمبر علیه الصلاة والسلام ام نزانه که چند جرا هاتن لوان درا لوان چیادا لوان مغارادا بجی بید بشکفته هنه دا لی بشتی کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیوی درا جارا داوی که جرا وحیدات کف جبرائیل امین تیدوی اقرأ باسم ربک الذی خلق تو یا محمد بناوی ربی خواهی که دخلقین بخوین جرا وحید تی پشتی وی ایدی گورا روایتان جاره کدن در ناکه وی چایهانه وان مردوان آسی وان زنار آسی و نحل و شنای جبر کو سپارتن وان بریا وحی سپارتن ویا وان هیبو لاتو جو بیلان بلند او جهان ربی وی و ربی خوا دیت جرا وحیات بو پیغمبر لوی درته گوتنی جبل نور جای رونایی جای انبی نوره لوی درا دین اسلامی مبین پیغمبر محمد آتی دین اسلامی لورا دست بکری تمام روشلات ناوین و پر اقتار جهان بلا بیم دین اقتدا و کهوی خیر و خوشی سلامتی ایمان و راستیا انسان و عدالت تداهی لورا بلابید لو ماجرات گوتن جبل نور جای نور جبروی که وان ملت هاننا به پرانین تینکو جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لی جرا وحی دا کتی ببینم اودرا نجی عبادتی لپر انسان بکی یا وقت عبادت حساب دکم عبادت او کمرو المکی بک العرفه بک مزگفتا بیت الله دا مرف بکه به درج بو زیارت تکو جاره کی مرو بزانه بکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چقا زور و زحمتی دیتی هاتی گشتی وان چیای بلند جبو کو راستی ببینم ام جی آنا جبو خاطی وان درد کم وان درانم لی بپرانی قاسی کو مخواستان دم هاتن و درا براستی جی مخواج بو سنت پیغمبر قوانه وستاند یعنی قاسی کو ازیرو وستیامم دوی چای هانه درکتن وان مردوان آسی و بلنده اگر مبقاسی جهد کرنا دیتنا ویچای برن مغارا کو دا وحیدا کتی از باور بکم مرگورا امن و فرمان خود سنت پیغمبر محیط خود تطبیق بکره لرگورا لجنا خود لسر جنا خود تطبیق بکره ام بجیانا و استدی صد خود تعالی جی مبکره جنت على كل حال ام بجهد و غیرت و انسان ان شاء الله رب العالمین جبو خودیم و جبو خاطری جی کو وار جی واری پیغمبر خود ببین حاطل وان درنا جبر ویجی ام بی خود تعالی جهد آن قبول که کدام قبول که عبادت آن قبول که خدان عنیان بردای نوام اوا اردنگریا مکیه یا هون دوینن که هواوی نخواشه و اردنگر مکی نکی نخواشه اردنگریاوی مکی مرو ناوینه امرو وان چیو باجار هانه دوینه انسان وان درا پر
herkes ji bo xatirê ku ewa pêxember bivînin ku mixara ku tê da şikefta ku tê da wehîda ketî bivîne giştên dikeve di van derana pir zehmetiya dikişînin rastî hatan derketin vera jî jera hêz û quvvet dixwaze ku mûdeke van derana ji ber wê em jî hatin vê dera me jî xwest ku ciyê ku pêxemberê me lê wehîda ketî em wê derê çavê serê xwe bibînin em hatin vê dera hawana jî erdengeriya Mekî ka çawa dikevim jêr wekû baş nexuye ez ê dere daha kevim vê dera van derana yani erdengeriya Mekî bi vî şeklê haneye şikefta ku xel tere xwe davê ber ku pêxember sallallahu aleyhi ve sellem te wehîdar ketî rastî ketine û pir zehmet e yani millet serê de mere îzdihamekî mezin heye ez bi xwe newêrim tê kev van derana van dera jî Pakistaniya ew me ava kirine van dera tê mişta difiroşe piranî paxijî ji tunekê ez ra paxijî nake pîsî ji gelekî zehmetê me derhene Selam.